Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u vašu omiljenu emisiju. Sa mnom danas, po prvi put u emisiji Tačno u podne, gospodin Ekrem Jevrić. Zdravo, dobro mi došli. Zdravo, kako ste dobro me našli? Hvala. Po prvi put ste u mojoj emisiji. Dobro, jeste. Jeste. Zašto vas nije bilo do sada? Pa nije se, možda vi niste bili ovde, ja sam bio 2 puta ovde. Da, na našim emisijama. Da. Teško sam došla do vas. Radite puno u posljednje vreme, pravo zbog ove naše emisije ste došli iz Crne Gore, tako? Jeste. Kako napreduje? Pa dobro, imam velika zvanja, razumiješ? Da napravim koncerte i tako na svaka mesta me zovu i ovo ono, imam stvarno neke velike i obavezne poslove da moram to da završim što sam obećao ljudima i svi koji me zovu, ja kažem pa vidjet ćemo i tako i ne mogu da i obećam ništa jer ne zna se nikada gdje ću biti i tako. Da. Iako je prošlo već neko vreme od izlaska sa farme, čujem da vas i dalje ne ostavljaju na miru što se tiče slikanja, intervjua i sl. Pa ne ostavljaju me stvarno na miru od kako sam izašao, svašta mi prave. Oni znaju da sam ja oženjen čovjek i pravo mi sve uvijek loše neke osobine i tako, da se moja žena naljuti i tako i da ima neko opravdanje, ona isto i vidi i sve je moguće. Ja kažem da su to... Čula sam da je bilo nekih problema sa suprugom, neke batine su pale, šta je bilo? Jeste, ima stvarno problema uvijek sa ženom, ona sve misli nešto da ja radim, da majmunišem, da neki seks pravi sa ženama i ovo i ono, to reko sve... Nije istina, to je sve laž. Ovi novinari sve lažu i sve moguće, a ona nije mogla to da vidi nigdje i sve, ali ona to misli, ona je takva ženska, ona misli to da se na... Ja sam popularan čovjek na svijetu, nema ko me ne zna, cijel svijet me zna i sve, i sada su ljudi, svi ove specijalno žene, one trču na mene, neke je udata, neka je slobodna ženska, one svi vole da me gledaju i da se slikaju sa mnom, viču mi, poljubi me, a ja da se slikam, onda stavu oni na internet i moja žena gleda, evo, praviš seks i ovo i ono i tako. Znači sve je to montaža. A ja ne mogu sada da odbijem osobu koja kaže možeš da se slikamo, ja kažem možeš, nema problema jer oni su glasali za mene i tako. Da se ispoštuje publika. Možda da ona nije glasala, ali ja mislim to da je ona ta i hoću da napravim volju njima. Ja sam iskren čovjek i sada mislim da je i ona iskrena, ali ona hoće da me pređe i stavi na internet tamo da me žena gleda. Znači vas iskorišćavaju žene, tako? Iskorišćavaju, to je čudo jedno. A šta se dešava sa tim porno snimkom što čitamo? Bruji cela zemlja o porno snimku. Pa evo sada da vi kažem nešto, ja stvarno za taj porni snimak ništa ne znam, taj movie porni, čujem, vidim, kao kažu da si se napiju i neka ženska je došla kod tebe i da ste napravili seks i ovo ono, ja se toga uopšte ne sjećam jednom i sve, ali to mi je nešto mene čudo, uopšte ja toga se ne sjećam ni malo, a vidim tamo da je to stvarno istina i sve čujem i da je to istina bila, ali ja se ne mogu sjetiti da je to bila istina nikakva. Sad ćemo da vidjet ćemo, mi ćemo da sačekamo pa ćemo možda da vidimo, jel? To će da se sve vidi, recimo, ili danas, ili sjutra, ili kroz 20 dana i sve uglavnom to će sve da se vidi. Dobro, evo naši gledalci vas pozdravljaju. Mimi Zahitović kaže pozdrav za legendu, pitanje za njega da ako bi ga svake godine pozivali da uđe na farmu, da li bi se odazvao? Pozdrav iz Novog Pazara. Pa hvala Novom Pazaru, oni su vrlo veliki ljudi i dobri ljudi, uvijek me dočekuju vrlo srdačno i pravo, ali stvarno ja bih volio da se malo odmorim od farme, ovo mi je drugi put što sam bio tamo, nisam dobio prvo mjesto, nema problema, ali gazda me ispoštovao i sve moguće, hvala gazdi, gospodinu Željku Mitrovića, žao mi je što mu se ovo sada sa sinom nešto desilo, akcident i sve, ali sve će to proći, to je bila sudbina, nemoj da se ništa briži, sve će to da prođe lijepo i što on neće to misli, to će da bude lijepo i dobro, ali takva je bila sudbina, nemoj da se šikira i žao mi je mnogo to što se oni šikirao. Sjećate vi Baneta Jankovića i Kaći Živković? Jeste. Da, evo on ima kaže veliki pozdrav za gospodu od Kaći i Baneta. Hvala i zdravo bili, oni su vrlo dobri, ja sam bio
sa njima godinu dana, što se kaže, ono isto kao da je godinu dana bilo, to je bilo 3 mjeseca i nešto, ali isto kao da smo bili godinu dana. Evo, neko nas zove. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Poštovanje, s kim razgovaramo? Poštovanje, Mire ovde. Izvolite, Mira. Pozdravljam Ekrema. Mogu da kažem da je pismeniji od vaše širika žene. Prijetno. Hvala Doviđenja. gospođo, zdravo bila. Evo ovako, Milica Kirčanski te pozdravlja, Marina Krstić. Ivana Vasiljković pita da li planiraš neki spot i da li bi probao da repuješ? Pa za repovanje nisam neki specijalista, jedino eto malo da me obuči malo čovjek, jednu sat vremena, 2, a inače za spot nema problema, ali ne bih stvarno htio da pristanem sa svakim da napravim spot. Mora da se odabire. Ovako, Aleksandar Do kaže, pozdrav Marija, Ekreme, na farmi si bio show, lud, nenormalan. Da li ulaziš na farmu, Pit? Da li možemo da očekujemo novu pesmu i s kim si ostao u druženju sa farme? Pozdrav iz Dobanovaca. A Mari te pita, kako si se osjećao kada si ispao sa farme, kada si toliko pričao da ćeš da pobediš? Pa ja sam kao pravio show, razumiješ, kao da ću da pobijedim, to se nikad nije znalo i sve, pravio sam show da i malo kao ubijedim i ovo i ono, a isto sam bio jak mnogo i mnogo, to je stvarno bio najjači, sam bio 17 dana zadnje, onda sam nešto pogriješio, pozdravio sam Kosovo tamo i svi su mi zamjerili i odbili se od mene i prešli su na stranu MMO-u i svi moji glasi su prešli na MMO-u stranu. Tu sam mnogo velikih grešaka napravio i pomenjao sam neko muslimanstvo, kako je on musliman i sve moguće. I rekao sam nešto za Cecu, najveću zvijezdu svijeta, da je ona loša pjevačica, a to je meni bio samo show bio i tako ja sam se izvinio nođi i sve. Dobro. Evo ovako, Ana Đorđević pita da li bi Ekrem ušao na farmu sa Vendi i Igbalom. Zajedno da uđete sve troje na farmu. Pa vidim, molim vas, pravo ti kažem, ja sada na ovoj 5. farmi ne bi mogao da odem za isti novac. To moram da razgovaram direktno sa gazdom Željkom Mitrovića. Ja njega pozdravljam, to je jedna velika gospoda za mene čovjeka i da mi kaže dođi džabe, ja ću za njega uraditi da dođem džabe. Ali stvarno bio sam 2 puta na farmi, mnogo mi je teško bilo, isto kao da sam bio u zatvoru i to Željko isto zna i sve. Ali opet... Šta vam je najviše nedostajalo dok ste bili na... Porodica mi je najviše nedostajala, moja djeca i tako. Evo, Nikola Đorđević pita Ekrema da li je tačno da ga je Igbala prebila zbog porno filma? Pa jeste, da znaš da mi je mnogo mi ona to misli da je to istina i sve, ja joj kažem nije, oni su to mene namjestili, nekako su mi namjestili to, jer ima svega danas preko kompjutera da ti stvarno naprave ono što jesi da nijesi. Fotomontaža, da. Fotomontaža i tako i ona sada to misli da je istina i sve, a ja se ništa ne sjećam toga, djece mi moje. Dobro, evo Jovana Despotović pozdravljam nas dvoje i kaže pozdrav iz Ekrema, iako ga ne gotivim baš. Da li misliš da si dosadio ljudima svojim učešćem u obe farme i koliko si već bio? Recimo, ti meni uopšte nisi zanimljiv. Kaže ti Jovana. Pa onim ljudima što su bili sa mnom na farmi, nije niko on bio nešto ljud na mene, svi su me voljeli i svi su me poštovali na neki način. Nije sam znao sada što priču oni za leđa tamo za mene, ali ovako kako vidim, svi su bili dobri i ja njima isto zahvaljujem svim farmirama i prva i ova druga farma, svi su bili prava gospođa za mene. Dobro. Ana Vidaković kaže pitanje za Ekrema zašto vara ženu, kako ga nije sramote, da sam na Igbalinom mestu ne bi ga pustila na farmu. Pa oni to misle da ja ženu varam, a nije tačno to 1000% i 100.000%, jeli, da nije to istina da ja varam ženu. Ja moju ženu vrlo poštujem i cijenim kao što ona mene poštuje. Ona je kod mene vrlo velika, poštena žena i sve. I ja ne bi napravio ništa, ne da je Bože iz 4 mi sina, ali eto, kažem da je to montaža sve, da oni prave, jer ja sam velika zvijezda i sada oti novinari nešto da naprave od mene. To nije sam. Dobro. Sada ćemo napraviti jednu kraću reklamnu pauzu, pa ja da potržim najzanimljivija pitanja. U stvari da pogledamo, možda ima još nešto od pitanja. Bojan Dimitrijević te pita kada će novi CD?
I sa kojom poznatom ličnosti bi volao da snimiš spot? Pozdrav iz Velike Plane. Hajde to da odgovorimo pa da idemo na reklamu. Pa novi CD treba sada u septembru da snimi i hoću da se pomučim, da pređem onu pjesmu Kuće posao, da bude ona još jača i udarnija. Teško da ćete naći veću zvezdu od vas. Kako? A? Da nađete veću zvezdu od vas. Da nađem Teško. nekako veću zvijezdu, mada Kuća posao to je jedan veliki hit, velika pjesma. To je stvarno jedna pjesma koja je od istini otpjevana i to nije ni jedan pjevač izmislio, mislim, do sada. Ja poštujem sve pjevače i oni su stvarno velika zvijezda. Svi ja volim Halita Bešća, Šerifa Konjevića, Koga još? volim staru veliku legendu svetskog pjevača Šabana Šaulića, Enesa Begovića isto volim, pa volim Cecu, to je najveća ženska koja je najljepša na svijetu, a plus velika pjevačica toga svijeta. Jeste. To je Ceca, Ceca. gospoče pravo, što bi voljeo da ju vidim, ne bi ti žalio $1000 samo da ju vidim. Potrudit ćemo se da vas upoznamo sa Cecom. Idemo sada na kraći reklamni blok. I evo nastavljamo razgovor sa mojim današnjim gostom, Ekremom. Ekreme, kaže Dane Trandafilović, kaže, ne znaš da pevaš? Dobro, nema Ne znaš da problema. pevaš? Kaže, i otidi kod nekog odličnog tonca i neka ti promeni glas i više nemoj da se blamiraš, dobar si čovek. Dobro, Dobro. hvala. Zašto nosiš naočare na vrh čela? Pitate Svetlana Ceca Romčević i kaže da ideš u Ameriku i da tamo nosiš tu tako naočare. Ovde si dosadio. Ovdje sam dosadio, da. Pa i ona je pametna ženska kad bi se zajebavali, stvarno. Jel' tako? Zašto nosiš naočare tako? Pa ovako mi je imidž, To bate. ti je imidž, da. Jeste. Jer Dobro. ako ja sad skinem naočare, oni viču da nisam ja Ekrem. Edin Biševac kaže, Ekreme, pozdravate moja baba Faketa. Svaki dan je pušta na YouTube da sluša tvoje pesme. Mnogo te voli, zamolila te da joj čestitaš rođendan, napunila je 62 godine. Pozdrav iz Tutina. Hoću neka je živa i zdravo dugoga vijeka, 100 godina da Bog da napuni sa nama u društvu, u veselje i sve najljepše, ona što misli da uspije i tako da prođe. Dobro. Džemil Pepić kaže da li Ekrem zna da je mnogo popularan u Novom Pazaru i kada od njega možemo da očekujemo koncert tamo. Pozdrav. Pa kad budem slobodan, nema problema. Ja stvarno Novi Pazar volim i oni su vrlo dobri ljudi za mene. Ja ću raditi za njih i besplatno ako treba i nema problema. Dobro. Evo kaže Ivana Pavković. Ekreme, pozdravila te Lady Gaga i zamolila te da joj pošalješ poljubac. Hoću 100.000 poljubaca za nju. Gospoče, pravo svetsko Jel da? gospoče. Da. Dobro. Ovdje imam jedan na Twitteru, nam piše Valentina koja nas redovno prati. Kaže, volila bi da vidim Ekrema kako prezentira vesti 1. aprila. Da li bi pristao na to? Da vodiš vesti 1. aprila? Pa ja nisam sa nekom praksom za taj posao stvarno, ali pomučio bi se sve što bi se moglo uraditi, uradio bi. A nisam neki specijalista jer ne znam i tako, malo mi je teško, jer kad ne znaš nešto ne mogu da izvede. Nenad Jakupek pita Ekrema da li znaš azbuku na pamet? Pa Da znam, izrecituješ? znam Znaš? azbuku, jeste. Hoćeš da izrecituješ? To te pita. Ne. Nećeš. A da izrecituje sada? Da. A, B, V, S, D, Ž, Z, K, L, M, N, O, P, R, S, T, Š, U, F, Ž, Š. Dobro. Je dosta? Malo si preskočio. Malo? Ali dobro, malo. Izvini, Desetak pa slova. zaboravio sam, ja sam Nema to veze. učio davno, Da. prije 45 godina. Da, ko će znati azbuku danas? Da. Ekreme, da li je istina da ne znaš ko je Novak Đoković? Pitajte Sara Đorđević. Pa stvarno nisam znao, jer ja nisam taj sport nikada pratio, tenis i to ovo, a znam da je Novak Đoković jedna veliki zvijezda, veliki bilioner čovjek, ali stvarno nešto nisam znao i ja se njemu izvinjavam. A evo i sada čujem da je dobio mjesto prvo i sve. Jeste. Čuo sam to, da. Bravo. Evo, Marko Jankitić nas pozdravlja, kao Teodora Teki Jovanović. Jovanović, da, i oni pitaju da li planiraš da napraviš svoj Facebook profil?
Pa nešto nije se bio upućen, ja sam mogao to da napravim još prije 15 godina i 20, a i djeca moja sva, oni razumiju to na kompjuteru, imamo 2 kompjutera i svaki dan, po cijel dan ostanu na kompjuter i sve, a ja stvarno ne znam da radim na kompjuteru. Dobro. Ivana Pavković pita ko je bolja riba, Stanija ili Vendi? Ovako da gledaš, Stanija je lepša od Vendi. Dobro. Dobro. Ovako, da li, evo pitanje, šta Ekrem misli o Lady Gagi, da li zna ko je ona? Već smo joj slali poljubac, tako. Da li se čuješ sa Stanijom i Filipom? Pitate Katarina Milovanović. Sa kim se čujem? Sa Stanijom i Filipom, se čuješ? Nisam se čuo nikad kako smo izašli sa farme. Zato što nismo uzeli jedan drugome brojeve telefona i mislili smo da damo jedan drugome ovo ono. Onda je ubrzano bilo u zadnje vrijeme i tako se to završilo i nije smo dali jedan drugome brojeve telefona, a ja stvarno nje volim i oni mene vole i tako. A ja ću otići Staniju da vidim u Njujorku i tako. Dobro. Melisa Babačić pita, kaže Ekreme, šta znači reč neophodno? Pa neophodno to je kao da ne može nešto slično tako. Kao ne može nešto i tako. Neophodno to je znači nešto ne može. Kao slično tako, a možda nije to to. Dobro. Mislim, to je moje mišljenje. Da. Ljajić Remzija pita Ekrema da li bi ikad došao da živi u Srbiju? Pa ne bi mogao da dođem zato što imam 4 djece, rođene su u Ameriku i tamo živim 26 godina, naučili smo tamo i tu su mi djeca i ne bi se mogao opredeliti u moje mjesto rođeno da dođem. Rekli su mi neki kao malo kuće da napravim, ali ne mogu jer neće mi djeca doći i tako. I ostavili smo to što nam je otac napravio, ostavio sam jednome bratu, to je sve njegovo, je vlasnik i sve, a mi što smo po svijetu moramo da se snalazimo sve, jedino možemo da odemo u goste i imamo gdje i tako. Dobro. Evo Bojana Praščević, pozdravljate iz Berana, pita šta misliš o Staniji i Filipu. Neko pod nikom A. Kuzeljević kaže smešanje mnogo dobro da ste doveli nekoga da se malo smejemo. Molim te, pročitaj. Pozdravljaju iz Užica. A Jovana Nikolić pita Ekrema da li imaš završenu osnovnu školu? Osnovnu školu imam stvarno završenu, nema problema. Da mi nije nešto išta škola dobro jer bili smo nekako u teškom stanju i sve to, ali završio sam 8 razreda, to nema problema. A možda sam ja jači i onaj što je više škole završio ili manje, što ja znam, uglavnom za to nema problema jer bio sam u mogućnosti toj što nije se mogao dalje da se školujem i sve. Dobro, evo Mina Minče-Đukić pozdravlja mene, kaže Eka gospoda, kako ti je Igbala? Kad bi Igbala htjela da uđe na farmu, da li bi je pustio da uđe i da li bi ti ušao sa njom ili bi je pustio samu? Pa ja sam nođe rekao da stvarno ne bi bilo loše da odeš i ovo ono, to će se platiti dobro i sve, a ona kaže ne mogu nikako da idem. Ja sam joj pričao kako je na farmi, teško je to mnogo i ona stvarno ne voli i ne zahtijeva. Jedino Željko kad bi sa njom nešto pričao opširno, moguće da bi pristala. Dobro, pitate Nenad Jakupak da li ti je vruće u tom modelu? Pa sad momentalno, pošto je klima, nije mi vruće, a vani ja skinem ovaj sako jer moram tako da se oblačim na ova ugledna mesta i to. Dobro. Je li istina da ga Igbala prebila? Zašto je Ekrem pitao Staniju da se skine gola da bi joj napakostio? Pitate Jovana Vukilić, kaže da te nije sramota. Pa htio sam da ju napravim da dobije prvo mjesto, to je prirodna stvar, tu nema šta, na primjer ako se skine od pojasa, to je sve prirodno, svi mi imamo to i tako, nije to ništa opasno, a ja bi to napravio i završena priča. Dobro. Ja sam htio da se skine samo u gaćice, ono od pola pa gore i završena priča, to je prirodno, mi svi znamo što imate vi ženske. Da. A oni su samo možda mene zamjerili ovo ono, kao što narod stvarno zamjera na sve i tako, ali ne možemo svakome da napravimo kako mi mislimo da je tako, a oni misle da nije to tako i tako. Koji ti je najveći hit, pitate? Pitaju ovdje. Koji je tvoj najveći hit? Od pjesama?
Najveći mi je hit Gola Gola. Gola, gola. Ja. Dobro. Koja ti je lepša, Vesna ili Goca? Pita Biska Sarić. Koja je Vesna? Pa verovatno Rivas. A, i Goca Božinovska. Goca Božinovska. Goca Božinovska. Zoran Bančić, drugi profil, pita Ekrema, može li mi reći naziv filma za odrasle što je snimio? Za taj tvoj porno film. Pa vidi, ja stvarno nisam znao ništa u vezi toga filma, ali eto vidim da se stvarno to napravilo, jer ja nisam kriv. Mene sve žene svijeta vole kao da se udala, kao da se nije udala i svi kažu mogu li molim te da te poljubim da se slikamo. Onda oni stavu na Facebook tamo i sada moja žena poludi, ti kaže se seksaš tamo, ovo ono. Ja kažem nije ženska glavo, nije istina to. Voli me narod, voli me žene, hoće da me zagrle i poljube. Znači nema ništa od prevare. Ništa od prevare. I ništa od prevare nema na moj pojem i misli. A sada možda sam se napio, pa sam to možda i napravio, a ja se toga ne sećam. A koliko je da popijete pa da se ne biste sećali ničega? Da se ne sećam ničega, mogu da popijem 8-9 onih flaša. Flaša? Boca. Čega? Ili boca viskija, ili henesija, ili vodke, ili loze. Ako popijem 8-9, ja tada se izgubim, ja ništa ne znam za sebe. Neko bi pao mrtav da popije toliko. Neko bi pao mrtav da popije toliko. Pa neko bi pao i pao sam i ja. Isto, no eto. Ostao se da. Dobro. Jer tako me to načera, ovo ono, popijem jednu, pa dvije, pa tri, sa četvrtom se uopšte ne pitaš, nego ona sama komanduje i to. I to je to u cijelom svijetu, to je to alkoholno piće što radi nevolju i ljudi se mnogo bune u vezi alkohola zato što oni znaju šta znači alkohol. A mi, eto, kad krenemo, ne znamo da stanemo i ovo i ono i ne znamo ništa što radimo. Moram pitam i ovo, da li voliš meleskinje i crnkinje? A? Meleskinje i crnkinje, li voliš? Crnkinje ne volim. Ne. No. Dobro. Nešto i smrdi, mriše, tije, ili što ja znam. Jel' tako? Dobro. Da li možeš da otpevaš nešto po sopstvenom izboru? Češ nam pevaš nešto? Pa mogao bi za tebe da ti čestitam rođendan i to. Hvala, najlepše. Može pa onda da idemo na neki spot. Okej. Hajde, pevaj. I sad će... Ova noć srećom miriše, srećni svi, a ti najviše. Ova noć srećom miriše, srećni svi, a ti najviše. Život nek ti bude ko najlepši san, od srca ti želim sretan rođendan. Život nek ti bude ko najlepši san, od srca ti želim sretan rođendan. Hvala lepo, ori se, Pinko. To samo specijalno za tebe, da. Hvala, najlepše. Što ti je rođendan, ti se srećan na Bog da. Koliko košta tvoj nastup? Pa moj nastup ti košta 5000 eura i samo 2 pjesme. Samo 2 pesme? A ako sam u nekom užem gdje nemaju ljudi para, razumiješ, a to je moj narod, pa neću sada, reko, ništa mi ne da, jer ću da otpivam par pjesama, džabe i zdravo. Sam ja dužna sad nešto za ovu rođendansku pesmu? Ja neću da nosim na leđa ništa, nego samo da otpivam i zdravo. I sam ja dužna za ovu rođendansku pesmu? Ne, nisi, ne, to je good luck od mene za tebe i tako. Hvala. Znam da mnogo nastupaš po Crnoj Gori i Bosni, ili tako? Pa jeste, bate, bravo. Pa imam neke koncerte u Sarajevo, 16. imam sada 8. blizu Bara, onda imam u 11. gdje je bio ono čupo. A? Znači svuda. Isto tu u Bosnu, jeli? Pa imam neke koncerte ovdje po blizu Novog Pazara, ovo, ono i tako. To je bilo sve za naše današnje druženje. Mi ćemo sada se rastanemo uz jedan tvoj spot. Mislim da je Numer Amerika, ali tako? Imaš neki taj spot? Šta? Sad ćemo da se rastanemo, završili smo emisiju i gledamo tvoj spot. Može? Okej, može. Pozdravi gledalce.
Evo, pozdravljam specijalno goste večera što su me gledali, gledaoce, nek su živi, zdravo, da Bog da 100 godina da napune sve sa raspoloženjem i veseljom i ljepotom, sve što misle da ih se u stvari tako i ne. Hvala vi mnogo, zdravo bili. Hoćeš da me hoćeš čet, samo brate spremi se, poljećemo veži se, kada čuješ ovo srce stežete, ali king opet tu, Kanadom je najjači, na petadu te navlači, kokodom ja te rasvađi, gola, skini mi se gola, mala da će skroz, ili ćeš do pola, Ekremjević, kralj je sam, a ti mala fubica, razvaljena gubica, velike sise, hoće da ga primi, neka zube stisne. Bitko tijelo, bijele grudi, hoće meni da poludim. Duge kose, noge bose, da te neko voli, mene tijelo volim. Dođi za mnom, uzmi svoje stvari, da vrisnemo u ljubavi. Da vrisnemo u ljubavi. O ljubavi, brate, usko tijelo udave grudi, samo vendi vatru budi. Vendi, priđi bliže, gospoda da te mazi, neka drugi ženi. Vendi, tako ružna mala, tijelo joj je fe, razvaljena žvalja, vendi. Amerika, velika zemlja, pa nam uze sve, omladinu i bogatstvo, od voljene žene te. Ona voli Ameriku, a volim i ja, takve zemlje na svijetu, ne znam sad ni ja. Takve zemlje na svijetu, ne znam sad ni ja. Svake noći, svakog dana, bit ćeš sa mnom milovana. Prste ću ti dati, mojom ćeš se zvati. Kad ćeš biti mojom zvana, ti ćeš biti popularna. Mene zna i ceo svijet, da te volim kao prije. Voleo sam i voleću, kao Vendi, razumjeću. Kao Vendi, razumjeću. Šta je ovo Ekreme, brate, je li ovo za Vendi? Pa ovo je specijalno za Vendi, a drugačije ne mogu nikako, ja i nisam dugo vremena vidio. I evo ću malo pjesmu jednu da joj otpjevam, tako da se ona malo raspoloži i da je uvijek